Nangivele mina guys ngiyavuka 6 lapha enhleke ngivuke late ngivuke ngabo 11 sona cause akekho umuntu okokotile wangivusa nanoma ngivula umnyango eminyango Dololo next inja Dololo next umshana kuyenzakalani maybe bangikwatela enhleke yazina sengizazwa ngabo nokubabuza ngeke ngize ngibabuza enhleke yazina athi ngizibambele izikukuza kamagogo ngebreakfast fast lapha cause mina zona ngiyazazi ukuthi angeke ziqale zingijikela but nazo lately seziyangibhora shema ukukhuluma iqiniso yes cause every time angiza ngizozibamba ngebreakfast zihlezi zingekho noma umuntu uyazibiza zize nokuza ziyangicaka ukuthi zisuke zidle ini kuphi nini isikhathi bani hlezi kuza lo mcude lona ne-girlfriend the rest igona mara lo mcude lona shema udla abantwana wengese sambona namuhla uphethe ugcoka idress emnyama last bekaphethe lona bebashaya i-matching outfit naye mane ngaba amajita afisa ukufana nalo mcude mara amanye awafisi vela so nomunye uyazi ukuthi boyfriend yakhe iphila njengalo mcude and public kahle kusuke sekuyini inkinga umuntu omavane sekachitha public kwaziyawa kahle ukuthi umuntu nomuntu wakhe bahlala beyithuna u-apartment or emzini wabo mara uthuthuthi uyabheka wekhona ematshwaleni umuntu ushaya ezinye ezisinaba and I hope ningizwa kahle cause ngithize umuntu azange ngithi mfazi or indoda angifuni ukuba bias cause ngiyazi ukuthi oyithuna amagenda ayayenza le yazi umuntu bangasamfuni ngcono uphume kuye nje uvela umkhulule kunokuthi umenze islima kangako public I'm sure abanye beniyazibuza ukuthi ngibhizi ngani lana ngicabanga ukuthi inkunzi zokubasa hayi akusinkunzi zokubasa lezi gidi ezinye ezinzima khulu angisho nabona amasokana ukuthi amagwabo sekachidela umuntu nomuntu akalungisa isigidi sakhe madoda sikwazi ukutanyana kuhle asifuna ama-excuse imveke ezako iveke epheleleko lekhe savakatshela ngaphango kwaNdebele emaphodla machirini nemteti yes sabatanya sibatanya abanye baviya ngokuthi igida banazi iveke ezako lesiyabuya godi nilungiseni masokana vele senabona i-avanzi elandelana ne-GR emdeleni nazi ukuthi madoda isukile isokana ngemva kwesihlanu awu loko ngivukile namuhla ama-favorites wami ngawabonanga nawe sewavela alandelana lapha ngithi yazi nina yele bokori nibuyaphi ngoba ekuseni bekumele ningivusanga nokungivusa ngeza umshana athi hayi mayume manje sekusebusika kumakhaza thina ekusena sisaphumeli ngaphandle sihlala endlini isoteli hita ye baphila kamnandi-ke laba-ke babhubhudla igezi yes sikuba umagogo usaphila into eyenzeka la bengekhe yenzeke mfana uma mambe kathenga igezi ye-20 rand antshela kahle ukuthi kumele ilasta inyanga yonke ene beyilasta yonke ngiyazi abaningi angeke nikholwe ukuthi beyilasta like beyilasta for real one day kumele khe nginenzele i-story time nginitsheleni ukuthi umagogo wambe kamanager njani ama-finance enhle i-story time angeke nizithole kahle lezi ndaba kumele ngenze live video bese lapho kuma-comments ningibuze bese mina ngiyaniphendula ye madoda kanti izinja kahle yini inkinga yazo wayezithanda uthundela amakari uthi uceda ukuphaka ma ungena endlini mabuye uthole itayara selimanzi umchamo net so mara mhlambe lo mchamo uqinisa amatayara kwazi bani ngile neza bathi imoto echanyelwa yinje ematayareni hayijiki yori ntshontshiwe angikhumbuli ngizwa yes mina kahle sengithembelelana ku-pitbull ukuthi yiyo-ke i-security yami hayi mara le security yami lena yeke labantu bangena lana ngithi batshontsha amateki yes ngithi yazi nathi ngigeza amazinyo fast lapha plus ngithenga i-toothbrush i-esha isoftiki le niyawazi ama-toothbrush lawo ukuthi mawubrusha ngawubona izinsini ziphuma igazi alena Dololo imsila yami yanda kancane mose umuntu wokugcina i-Gautrain lana pheka ngithi ngiyozigezela amazinyo etoilet jikijiki naba abantu bangalandelela lapha sekushoda nethi pitbull bonga babuza ukuthi kahle nifunana ngeke baze bakutshele nethi into abafuna ukuzibona bayenza nje kuba lana eduze kwami yes kahle umuntu abantwana bayamthanda angazi ukuthi imngiwani onale experience lena ukuthi mawuceda ugeza amazinyo amanzi amnandi kakhulu mfana abanda mpo ne-5 liter yamanzi ungayiceda ma ungaphuza immediately nethi mawuceda ugeza amazinyo enye weekend bengingekho bathi ukhona omunye umuntu ongilethela igift lana umshana ukuthi bakulethela iphiki ispace ya leso yini space wathi lesi space ya ekhe sivula ispace esingibona ukuthi yini bamba ikhamera le ungishuthi okay aye ngibona lapha sengivula ispace fast lapha no my princess uyasondela lapha uthi ke sibone yini lena ngithi space kusho umshana nami ngizabona mase sengivulile asathi uya straight kumshana lapha ngambamba ngesandla fast ngathi eyibuya baba sizibonele le space ebasitshela ngaso la ephela bekawuphazamisa umshana lapha ekhamereni sigcine singasabonakalanga nokubonakala le space hayi no siyavuma ispace bangishaye nge-3-in-1 isithombe lesile sebe ngishaya le time ngishashaya amaskitsi lapha lena i-cover photo yami at least bashiye namanamba lapha ne-TikTok handle sengizababamba emoyeni mara manje senginenkinga eyi-1 ngibathe bathenga cala lapha ekamereni lapha ukuthi lesithombe ngingasinika kuphi Dololo next space yes ikamera lami nalo lincane ngathi ishop yamapakistan fanele wabone la mashop amapakistan ukuthi agcwele njani especially lawa ngathi garage yes sifanele ngizibuze nokuzibuza mara labantu laba bafaka istock esingaka lana emakhanda abo kusuke kucabangani kahle that's why vane izinto zabo zi-expire so kunesinye sibonele kaNdebele lapha emtete ngasekhawash yes ngize ngambuza lo my friend ngathi ayikhona baba lesitolo sakho sagcwala kangani iskipani wavela wangibhedela washona le wathi nothing expirile here baba and mina ngimbuza ngezinto ezi-expirile bengimbuza ukuthi uyazi ukuthi mara ukudla kumele kushaye umoya hayi ukuthi kugcwale lana ngathi kupakwe ingubo nami ke ngizibambe ngebreakfast fast lapha yes sibladala kakhulu ngawagcina kama-homemade chips athola une-acha ne-avocado yes the best combo ever angishani ngakhohlwa bafethu ukuthi when you use the link and promo code on my bio uzotholela i-50 rand yamahala and ayipheleli lapho kule 50 rand le uthola nama-spins ayi-25 it's simple just click the link qeda lapho make sure ukuthi ufaka le promo code yami i-promo code yami it's good 50 ngiyabazi-ke basi-hygiene department bazobe sebabhizi bangenelela le bhodo lami yes hayi guys ngizalowasha on the next vlog namuhla khona ngilambe
and alikho failure just that kuthi ligrisa ngisho niyawazi ukuthi amafutha ayenzani mara ngiyabazi-ke phela mina abodokotela baka-social media bazabe sebanomlomo mude bakhohle ukuthi bona fanele bathenga ama-chips emakhefini wasedrobheni-ke nene lapha zibuya kakhulu amafutha akhona fry yonke into ngisho negundwana malingawela lapha phakathi angeke bakuchithela amafutha awa cabanga sikokuchithwa i-40 litha yamafutha lapha just because of ukuthi igundwana lwele lapha ngaphakathi angeke baqale futhi ama-gems angishayasha musangafika emafutheni amafutha azabachisa blind bayangichaza-ke laba-ke njengoba babancanisona bayazi ukuthi must live to share ngiphakele u-1 mara ngazile ukuthi bayodla bayi-2 babhizi bancisha i-pitbull lapha mara ngiyalazi ukuthi dona eligcineni lokugcine selibamuka lokudla ezandleni yabona manje njengoba libhizi lijikajika sona lana eceleni kwabo libhizi libashayisa ngezulisa mfana malibuya la